Ana, hoću da kažem nešto o vranilovoj travi, jer sam nju koristio i znam koliko je moćna. Znači, pili smo je, ja sam je lično pio oko liter i po 2 dnevno i kroz nekih 4, 5, 6 meseci rešio sam se urinarnih infekcija. U mom slučaju je bila neka klapsijela, ali je vranilova trava je najjači prirodni antibiotik i ona rešava i kandidu i svašta nešto. Ali Ana, gde bereš, kako, šta i zašto je baš ova vranilova trava moćna kupljena kod Ane? Pa, ovo je čaj od vranilove trave ili divljeg origana, raste na planinama Zlatibora, baš ova je ubrana u Ljubišu, odgovara joj više močvarna zemlja, znači livade joj odgovaraju, na primjer ne raste po kamenovitom tlu kao na primjer iva, stabljika izgleda viša je, ima ljubičast krupan cvet i ima specifičan ukus. Inače, vranilova trava ili divlji origano se koristi i kao začinska biljka, koristi se za pice, tako da taj divlji origano koji jedete na pici, to je baš vranilova trava. Bukvalno ga uzmete i izmrvite po pici. Prijatnog je ukusa, nema nikakvih ograničenja koga može koristiti, znači i starije osobe, mlađe koji ima problema sa visokim krvnim pritiskom, može se koristiti također koji ima problema sa psorijazom, čisti jetru, za sve vrste infekcija, posebno za urinarne infekcije, za bakterije, za ešerihiju, za kandidu. Odlično je se pokazala i tako da to ulje divljeg origana koje kupite, to je baš napravljeno od tog divljeg origana. Ta biljka znači nije uzgajana, nije tretirana, nije nekim pesticidima i tako dalje, tako da je čista, možete i svež cvet pojesti, nema nikakvih, nećete uneti nikakve štetne materije u sebe. Prijatnog i ukusa, znači svi ga mogu koristiti. Koristi se također za ekceme, ima niz benefita za organizam, čisti organizam, znači najviše se koristi za sve vrste urinarnih infekcija, za bubrege, za mokrećne kanale, možete piti i više u toku dana, nije samo jedna čaša. Želim da kažem samo jednu stvar. Dragi prijatelji, nijedna ova lekovita biljka nije zamena za posetu lekaru. Naravno, ako imate temperaturu 40 zbog neke urinarne infekcije i ne znam, ili neke velike probleme, pa naravno nećete uzeti šolju čaja, nego ćete se obratiti lekaru. Znači, lekar je uvijek na prvom mestu. Ali, ovo su... To je pomoćno sredstvo koje se od davnina koristi kod nas. Da vam se ne vrati kad vi izlečite i tako dalje. Znači, ukoliko vi koristite preventivnu vranilovu travu, to je 50% da se nećete sigurno razboleti. Koristi se i za prehlade, za bakterije, koristi se i za respiratorne probleme. Tako, idemo dalje, Ana, ti imaš toliko toga. Ima i vodnika, evo.